Djevojačko. Vinter. Prezime muža. Kralj. Ime. Aleksandar. I ne znači da brak ne može poći sasvim po krivu. I da dojučerašnji partneri postanu najljući neprijatelji. To samo ako se udaš za govno, prokleto crko da Boga pičkalimo materina. Jesmo, a što kad nema druge reći da pičketinu? Sve su to varijacije na temu zvanu život. I vidim jednog druga kak mu se vilica stišće, kak mu ruka klizi prema nožu. I u zadnji čas izvadim cicu i gurne malo i usta. A ona počne vleći kak anđelek mali, ona ni ne sluti da je bila 2 sekunde od smrti. Mužo! Saša! Imam osjećaj da smo se zadnjih 10 godina jedva trpile, mama i ja. Niste, to ti tako bude kad se živi zajedno. Mislim da sam je zamjerala, što su tebe više voljeli, što me nisu drugčije odgojili, što smo tu svi zajedno ko sardine živjeli. A možeš misliti kako bi bilo da nam Karolina nije prepisala svoj dio. Maša, mene nisu više voljeli. Jesu, tata je, sigurno, mama možda nije, samo nije znala pokazati. Zaka je baka ruža imala ta grda stopa. Mala dojela injekcija penicilina, ti si mi da u detalje pričala kako su te liječili pijavicama koje su ti sisale krv. Tak je, da bi naučila cenit čuda suvremene medicine. Godinama sam imala noćne more. Kaj god bi ti imala, volim te noćne more. Ti si žilava, koji ova mala kaj je žilava ispod te maščove. Ružica, si čula? I ja sam čuo. Kad ti velim? Parkeć krivi. Je, parkeć kripi kad se po njem hoda. Milostiva Karolina! Jezuš, duhove smo zbudili. Nisu to nikakvi duhovi. Kajak je ovo slobodna zemlja, valjda ima mesta i za mene. Pa kaj nema ona nekakvo pravo na komad kuće? Ja ne znam da li ona ima pravo ili nema pravo, nek se prvo registrira. Pa će saznati da li ima nekako pravo. Pa gdje bi danas bila Europa da nije bilo partizana i crvene armije? Ajde, gdje bi bila? Razmisli. Misliš da bi ti danas bio dobrodošao u Njemačku? A ja ti kažem, tebi bi bilo bolje da ti malo razmisliš to što ti ja govorim, nego da stalno isti rok pušeš, mlado, ej! Mijenjaju se stvari. Vi ovdje imate osjećaj da je tako kako je, da! Naslijediš siste ko srčanu manu, pa se s tim nosite. Okupio nas major tu na Črnomercu i veli, domobrani, ko ima da se presvuče iz uniforme, nek se presvuče i bježte k svojim. Kad izađete pred partizane, recite da vi niste palili i pljačkali. NATO i hrvatska delegacija predvođena Ivicom Račanom demonstrativno napustila kongres. Pa evo i mi smo otišli. Po suncem žalka, evo nas otišli smo. Pa što se to znači? Ode Jugoslavija. Vidiš, ja baš mislim da štitim. Ma ne. Da. Meni je Karolina rekla da sve ovo pripada meni. Tebi ili nama? Ne sjećam se nama, nije bitno. Kad treba ugovor parafirati, ti se preznojiš ko svinja i ti bi ognjište branio, svaka čast. Aj, sinu ti. Kravetina! Ja sam tu razbio glavu, pitan se što sam ono pokušavao braniti zemlju, što uopće nije bio moj izbor, od koga? Za koga? A ispostavilo se da vlastiti pravi, ni vlastitu majku, staricu od 72 godine, nisam u stanju obraniti od jednog lokalnog sileđe. Da nisam samo trebala čekati da se dogode, a nisam znala kako. Cijeli život. I nisam se usudila. I zato sam htjela našim curama usaditi osjećaj da su vlasnice svoje sudbine i šta sam dobila? Ovu jednu koju sam toliko kukala za vrat da sam ju otjerala. Nisi ju ti otjerala, Maus. Ja sam nagovorila Damjana da kupi kuću. Baš je njemu jackpot da živi sa svima vama. Ja sam ga nagovorila da ova divna kuća na fantastičnoj lokaciji u kojoj jedva preživljava hrpa penzića ne bi zapela za oko nekom drugom, nekom manje sentimentalnom, kak se to već događa po ovoj krasnoj zemlji. Bog je prvo stvorio stvorenja morska,
pa zemaljska na 4 noge ka ideju i ka križaju, ništavnija puno od čovjeka. Onda je stvoren plemenitijega od svih do tad stvorova, stvor ljudski muškoga. Ali tek na kraju, najsavršeniju, Bog je stvorio ženu.